yang merasa guci. Sangat. Mikrofonnya harus di stand yang bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Bata yang telah berhadir pada acara kita malam hari ini. Salli wa sallim ya Rabbi ya Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Inilah puncak acara penutupan acara Nuzul Quran yang diselenggarakan di Kampung Bato. Alhamdulillah terlaksana dengan tertib dan damai dan dengan raih tayangan. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi Lam yahzanin qadu mutlaqan abadan wa matasya'a lam fi zamani wa matasya'a lam fi zamani. Allah ya Allah ya Rabbi mabe Allah ilahi ya madonya mabe Allah ilahi ya madonya Allah ya Allah ya Habib mabe Allah ilahi ya madonya mabe Allah ilahi ya madonya Allah ya Allah ya Rabbi mabe Allah ilahi ya madonya mabe Allah ilahi ya madonya Allah ya Allah ya Rabbi mabe Allah ilahi ya madonya. Yang soti bini betul tengok kok jamet tayang kok bi. Ciweh lebek tengok bini betul. Tolong para penonton harap ke belakang lagi. Penonton harap ke belakang lagi.
sini tu sih. Nanti ya, buat di sini ni. Yang panjang tu, yang panjang. Kufu pada. Haiya!